Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the some great news about Ben Mayengani, the president. Yeah, so the 18th of June, I think most of you ngaba President Mayengani if he posted this post. La shiri clear go I rekerekin nansati. So I requeen. I rekerekin le vitano Divine Tranquility Ministries. Le elim le amagangeni, of course la I was to a prophet Mandla, as you can see lava nga faka tsala post na vona initially kwala lava nga faka tsala ku to the glory of God all went well. Thank you Mr. Ben Mayengani, the president. I was preaching about the power realm. A sacred anointment on your head is a necessity for your destiny. He came to be prayed for new level. So as you can see, President Mayengani ayo khongeleriweni ni vona lava vulavula na anointing of course on the head. So swi komba na ku bodlelo ri va nga ri khoma la hi nga vula ku a ku ri yona anointing ya kona. As you can see them, so also record as you can see vana nsati kwalani mungameli na vafamberi va ri vambirhi va khongeleriwa. So swi komba na ku we have some hints ku a swi fambisana ngopfungopfu na yini loko ni cheka post yin'wana yi nga postiwa on top here. Yeah, of course Ben president a yi fike yi tsala ku masungulo ya vutlhari i ku chava Jehovah inkomu prophet Mandla. So loko ya la henhla la swi komba na ku we have a hint ku swi fambisana ngopfu na yini because vona va fika va tsala va ku a great politician you are going to be, much more grace. So as we can see very very clear ku on another side a swi fambisana na mhaka ya political party ya Ben president leyi nga ku teni. So koku yona a yi siza hi swi mention officially. So swi kahle maybe mina as Mafati ni nga vi ni kha ni ri vula vito leriya because ni nga ze ni hupatela ngopfu. So hi ta yimela yona yi announce vito ra political party officially mara ku ta a political party of course. So of course swi ri kahle ku ri ku ciniweni ku tlhela ku va na performance mi ta vheti hi yona of course hi le kerekeni. Loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.
Powerful. Amen. President Mayengani Amen.